Inside. Zdravo ljudi, danas govorimo o Windows 10 Technical Preview, dakle koji je dizajniran kako bi vi mogli da vidite na čemu trenutno Microsoft radi i da bi mogli da im kažete šta mislite o tome. Izgradnja ovog operativnog sistema trajeće još nekih par meseci, dakle ako se ne varam to bi bio negde april sledeće godine i pre nego što vam prikažem šta je novo u ovom Tech Preview, postoje par stvari koje bi trebalo da znate. Ovaj Tech Preview je namenjen ljudima koji su stručni, odnosno koji bolje stoje s računarskim znanjem i kojima ne smeta gotovo stalno nadograđivanje ovog sistema. Takođe, ako želite malo više da učestvujete u kreiranju Windows 10, možete se preko vašeg maila prijaviti za Insider program, odnosno postati Insider. Time možete dobiti pristup Windows feedbacku, to jest aplikaciji koju možete pisati Microsoftu o njihovom radu i jednostavno komentarisati gotovo svaku aplikaciju koja se nalazi na ovom operativnom sistemu. Takođe imajte na umu da je ovo tek početak izrade ovog operativnog sistema i da sve što vidite može biti lako izmenjeno. Kao što možete da uočite, vraćen je klasičan start menu, dakle s tim što on sada posjeduje ovaj, da ga nazovemo mini metro s ovim live tileovima, odnosno pločicama, a ljubitelji velikog metroa mogu lako odabrati veliki metro tako što će desnim klikom odabrati opciju Properties, zatim otići na karticu Start menu i deštiklirati Use the Start menu instead of Start screen. To traži relogovanje, tako da ja to sada neću raditi. Takođe, dodata je opcija za brz Power Options, odnosno možete brzo postaviti vaš računar u sleep, shutdown ili restart. Takođe, tu je opcija za search koja se meni dopada, je jako brza, dakle možete brzo pretraživati vaše aplikacije i dokumente na računaru, a jedna jako značajna opcija je to što su aplikacije iz Windows Store-a koje su bile optimizovane za tablet računare, sada postavljene, odnosno kreirane kao desktop aplikacije, znači možete ih resizovati, možete ih pomerati svuda po desktopu. Takođe dodata je opcija za close, maximize i minimize. Sledeća i jako dobra opcija je to što postoji view tasks, znači ili task view. Šta ja mogu dobiti ovom aplikacijom? Recimo upalim Word, upalim PowerPoint i sada recimo mogu podeliti ovaj moj desktop na dva dela i time se lakše organizovati, to jest povećati brzinu, to jest udvostručiti brzinu izrade dva dokumenta. Sada ja mogu podeliti ovaj desktop time što ću prevući na ovu stranu i ovdje izabrati, na primjer, PowerPoint. Ovo je čak moguće podeliti računar, odnosno desktop na 4 dela. Ja sam sada na 2. Takođe, tu je dodata opcija za multi-desktop, odnosno možete brže pristupati određenim sekcijama na vašem računaru. To bi bilo nekde to, sem što nisam napomenuo da je dodata i nova opcija koja se naziva Notification, možete vidjeti sve notifikacije vašeg računara. Takođe, šta sam htio još da napomenem, to je to. Znači, ako želite da instalirate Windows Technical Preview, sistemski zahtevi su procesor 1 GHz ili brži, RAM 1 GB, 32-bitni sistem ili 2 GB 64-bitni sistem. Slobodan prostor na čvrstom disku, to je sve standardno za današnju tehnologiju. Takođe, savjetovao bih vam da instalirate ovaj Tech Preview zato što možete dublje zaći u novu eru Windowsa i takođe možete pomoći u izgradnji ovog operativnog sistema. To je bilo to, čujemo se i vidimo u sledećem klipu.